Jangan lupa like, comment, subscribe. Oke, dadah guys. Oh. Halo, assalamualaikum guys. Ketemu lagi bersama Ondel Mama guys. Wah, hari ini guys ada langsung ketemu guys sama ondel-ondel guys. Nih dia ondel-ondel ungu guys. Waduh, ondel-ondelnya cantik tenan guys. Mantul-mantul nih guys. Oke, udah langsung joget-joget guys ondel-ondelnya guys. Oke guys, kalau gitu kita saksikan guys, langsung dihibur oleh ondel-ondel guys. Di sini juga banyak orang-orang ya guys mau nonton ondel-ondel guys. Iya. Oke guys, saksikan terus guys. Dihibur dengan ondel-ondel guys. Cekidot, cekidot. Wah, ada bocil guys yang pakai baju biru itu guys. Wah, dia antusias sekali guys dengan ondel-ondelnya guys. Dia pengen megang guys. Aduh, nggak kena-kena. Iya, dia mau salaman guys. Aduh, sombong kali nih ondel-ondel. Cobalah salaman sama aku. Wah, ada bocil lagi guys pakai baju kuning guys. Dia tepuk-tepuk tangan tadi guys. Oh, ini yang biru juga guys. Bocilnya seneng banget sama ondel-ondel ya guys. Oke guys, ini ondel-ondelnya gaya slow motion terus ya guys. Ek. Wah, ondel-ondelnya dikerubutin guys sama fansnya guys. Iya. Wah,
banyak sekali guys yang mencintai ondel-ondel guys. Guys, sampai sini dulu guys pertemuan kita hari ini guys. Ondel-ondelnya diputer guys. Mantul guys. Ikutin terus guys keseruan kita ya guys di video-video berikutnya guys. Jangan lupa like and subscribe guys. Thank you for today. See you, bye bye. Assalamualaikum.